бағалар автотариф әтмеге азырмыз. Студияда мен София Шукурова çalışам. Ақшам шерифлеріңіз хайырлы olsun. Қырым елбашчысы башқа зенат сечті. Вақытынже Жұмхаретіміздің ребері көй қожалық техникасының екі чешітінде тест-драйв кечірді. Бұл әдесе Хурман районында әргіл кечірілген тарла күні тәрдберінде юз берді. Бір мейданда бүтін Ерамаданын ве қомшу регионларының аграрийлері топланды. Иштаракчелер зенадашларының тәжірибенін пайлаштылар ве ерлі техниканы сынап бақтылар. Аграр ноу-хаулар ақтында Айше Шулакова тариф әте. Қырымның елбасшысы Сергей Аксенов зенатыны дыныштырды. Вақытынша озыны тракторист рөлінде сынап бақты. Вебірден эки техника чешітінің дүмені башына отырды. Аграрийлерінің ішіні еңгілештірді. Я понял, что я смогу качественно обработать, то есть если будет необходимость. Хорошая техника на самом деле, комфортные условия для водителя. Белі олғаны кібі Сергей Аксенов тек Жұмхуретні дегілді, техниканы да яқшы идаре еті. Башқаларға бақмақ веозыны көстермек. Ел кечірілген Тарлакуны адлы илми-амили конференция Қырымның аграрийлеріні бірлештірді. Тракторлар, комбайнлар, орган ве боғдай темізлеген машиналар, тарлаларда ерлі машина құруының земаневи ирешмелері. Бұл комбайн бір мевсімді 1000 гектар берекет жия біле. Күчлі универсаль машина. Аванын чешіт шарайтлерінде çalışа. Esası ise ерлі мында чықарылған. Ростов шirketінің бөле машиналары Қырым тарлаларында яқшы çalışа. Работает с большими жатками, 7-метровыми, с 9-метровыми жатками. Энергоемкий, мощный комбайн. Еще большое преимущество того, что его можно приобрести по программе ОПТ. Это очень большой плюс для крымских аграриев. Можно без денег получить технику на 7 лет по 3%. Бұл өз юрер пүскіргіч уч ади трактор еріне çalışа. Оны Самара шерінің заводында чықаралар. Евел олар учаклар истисал әте еділер шымды есе көктен ерге түштілер. Бүгін олар уникаль кой қожалығында çalıştырылған машиналарыны чықаралар. Преимущество этой машины в том, что она модульная. Она может работать как опрыскиватель, так и разбрасыватель. И имеет два типа колес. Для узких колес пропашные и широкие для раннего выхода в поле. Халық арасында айталар, топыраққа қайсы ұрлық түшсе оосер. Қырым кой қожалық академияның қадимлері бұл фікірге миет берелер. Олар білелер, сачылған мальземенің кейфиеті яқшы берекет топламаға тесір еті. В таком тандеме мы выбираем сорта для Крыма наиболее продуктивные, и благодаря этому даже в прошлом году в засушливых условиях на некоторых полях мы имели 50 и 60 центнеров с гектара. В этом году однозначно супер, просто супер. Дай бог, дай бог. Девлет дестек көстергені себебінден сувнен теминленуының мурекеп шартларына аграрийлер алыштылар. Қырым кой қожалығы саасында дестек оларақ 5 жыл девамында 9 миллиард рублей әлде етті. Подбираем, по сути, для каждого района, то есть оптимальный сорт. При средней урожайности, вы помните, в прошлом году с учетом засухи 16 центнеров с гектара. В среднем по Крыму, даже когда хорошие года, 32-34 центнера с гектара урожайность, а здесь сорта дают по 60. Ну, обновление техники, конечно, слава богу, то есть вот сегодня 60% техники новой в хозяйствах, все районы получили, имеют ее в полном объеме, 100% практически, никому нанимать технику дополнительную не надо. Ну и сама техника другого качества, то оборудование, которое сегодня есть, позволяет обрабатывать с большей эффективностью. Тарла күні Қырымның эссас тәдбірлерінден бірідір. Бұл бизнес топлулықнен инвестицион лейхалар музакере етілув, вианлашмалар имзаланув үшін мейдандар. Более 700 человек, более 400 представителей всех техники. Это рекордное за последних 5 лет. Я думаю, что мы на правильном пути. Қырымның кой қожалығы везирі Андрей Рюмшин тариф еткеніне көре, берекет жиылув компаниясы тахминен 1,5 аптадан сон башланacak. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ахмежеті салғыр бойларында реконструкция башланды. Қораларны ве плитканы толысунен янылатмақ планлаштырыла. Гидротехникин шатны ве шадырванларны да яныдан çalıştıracaklar. Капиталь Тамир сентябрьдің 4-інде екіленмеге планлаштыралар. Огде да ишчо 14 километрлік қысым реконструкция етілежек. Вот это все будет вычищаться, затем будет меняться ограждение, будет меняться камень бордюрный, будет меняться полностью плитка и, соответственно, потом следующий благоустройство, это скамейки, обязательно освещение. Предполагаем, что будет видеонаблюдение. Очень хочется, чтобы с детьми можно было прогуляться в любой день. Ахмеджит акимиеті 3 елда бір кере салғыр өзеннің темізленуіне пара айырмаған ниетлене. Бұл елді өзен бойлары абаналыштырылуына енді 500 миллион рублейден зейде пара айырылды.
Ер meselesi мескен мал-мүлк ресмелештірілуі вехірім татарларының топлу яшаған ерлерінің абаналаштырылуы. Бұл меселелерінің эпосы милетлері, мұнысебетлері весь үргін олынған гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Ленур Абдураманов бақып чықты. Энкескен суаллерден бірі наразылық мейданларында ерлешкен евлер олды. Рейс Қырым татарларының эпосы мұражатларының шақси нәзаретіне алды. Қырымның электр тренлері язлық жедвеліне кечтілер. Олар әнді июнның экесінден яны вақытта қайтнажақлар. Тәфсилатлы малюмат невбеті келев қамызда. Тықанықларына айланып, доз-доғры денізге кетмек мүмкін. Электричкалар нақлиетінің ең келішіклі ве онайтлы чешлерінен бірідір. Курорт мевсімі башлап, ярым адамызда туристлер сайысы артқаны себебінден Қырымның демір yolları курорт жерлеріне қатнаған электрик тренлерінің сайысын артырды. Пассажиропоток будет увеличен. Если у нас сейчас в сутки проходит где-то около 1000 человек, то на летний период мы ждем от 1500 до 2000 в сутки. Кезлев yönelişi boyunca da екі маршрут қошылды. Язда курорт шеріне бір күнде 5 электричка қатнайжақ. Bu iki tarafқа. Вокзалның деребірлігі yolға масраф етілген вақыт денішмейжек деп ишандыра. Конечно, это удобно для пассажиров, тем более летний период идет, будут приезжие. Конечно, хорошо. Хорошо, нормально. Ақяр, Жанко, Керич ve Кефе taraflarına қатнаған электричкалар графиклеріне де денішмелер көрсетілді. Яны маршруткаларнен herkes memnun değil. Мне надо в Россию, я жду железной дороги. Не знаю даже, когда она откроется. Я бы поехала, например, поездом, потому что мне неудобно автобусом и неудобно самолетом. Demiryol көпірі құруcılığının yeklenmesi 2019 senenin sonunda beklenili. Kırım Demiryolu adlı müessesenin matbuat hizmeti bergen malumatqa ko'ra, Kırımga kelgen trenlerge biletler satılığı 2019 senesi dekabr 9'unda başlanmak gerek. Naciye Isayeva, Rusan Minayev, Ramazan Alivapov, Millet üçün. Devlet Avtoinspeksiya idaresinde de kurort mevsimine hazırlık keti. Her kun Kırımның territoriyasının 1000 nakliyet vastası kiri. Yaz mevsiminde ise yollarda kergin hareket olacak dep işandıralar idarede. Bu sebepten GİBDD idaresi patrullik marşrutlarını ve ДПС postları yerleşken yerlerini yanıdan bakıp çıktı. Bunun birge Devlet Avtoinspeksiyası da kurort mevsimi devamında hoşma güçler celp etmege planlaştırılmay. Bundan da başka iyun ayının sonunda Kırım yollarında 30'a yakın foto ve video fiksasiya kompleksi peyda olacak. Порядка 150 камер буквально у нас к концу июня месяца уже будет работать. Сейчас в данный момент работает порядка 120 камер фото-видеофиксации, в том числе 15 переносных, это так называемых передвижных пунктов, это тренога. Kırımның polis xadimleri 2 kiloga yakın sintetik narkotiklerini çekip aldılar. Onlarның satılığının oğraşkan 24 yaşlı yigit yakalandı. O para kazanmak maksadının narkotikler darxatılığı internet vasıtasının ömürge geçirmege aqta aytdı. Gizli işlerini Ahmedjit'te ve Ahmedjit rayonunda Yalta ve Axyarda yapkan. Kanun bozucuğa karşı cinayi iş açıldı. Evvelleri mahkum etilgen yigit 20 yılgaca azatlıktan mahrum etilmesi mümkün. Mercan ansamblının kız ve yigit iştirakçilerine 12 kostüm bağışlandı. Olar sana ve çıkışlar için tekilgen. Bu gaya Kırımның Devlet Milletleri Komitetine ve Halklar Dostluğu evine ait. Seyitlerinin oyun ansambli 10 yıl devamında memleketimizin çeşit meydanlarında tamır halkının medeniyetini takdim etti. Endi olar yarımadamızın sanalarında yanı kimliklerde çıkacaklar. Böyle kostümler yarımadanın milli medeni muhtariyetleri ve milli icadi kolektivler teknik bazası peketülüvü çerçevesinde tikili. Umumen 4 yıl devamında 380 kostüm yaratıldı. Onların fiyatı 126.000 rubleni teşkil etti. Коллектив «Мерджан», известный очень Нижнегорского нашего района, который постоянно участвует на всеразличных наших республиканских, ну и районных, конечно, мероприятиях. И поэтому такой толчок обеспечения, как говорится, костюмами дает возможность дальше лучше развиваться и представлять, конечно же, свой муниципалитет на всех площадках республики. Эпосы костюмлер эксклюзив киімлікlerinin дизайны ve modellerini icadi kolektivler özleri uydurdular. Мы выражаем огромные слова благодарности от всего района, от глав наших органов власти за такой замечательный подарок, в котором мы сможем радовать и наш муниципалитет, и, надеемся, Крым в целом. Костюмы у нас дорогие, потому что мы пытаемся ближе к этническим костюмам шить наши костюмы различных национальностей, поэтому это стоит затрат. Но, тем не менее, нам не стыдно, что в таких прекрасных костюмах наши дети будут выступать не только на крымских сценах, но и в других субъектах Российской Федерации.
Риза Фазылның хатырасына Исмаил Гаспринский адыны ташыған китапханеде белі шайыр ве языжыға бағышланған хатыра ақшамы ұлып кечті. Бүгін Оземанневей Қырым татар әдебиятының ұстасы сайыла. Риза Фазыл насыл бір инсан олғаныны хатырламақ үшін иждешлері, журналистлер, чалғычылар ве достлары топланды. Ақшамның әсас мұсаферлері есе языжының өмір арқадашы ве қызы олдылар. Видеода Риза Фазыл шаха тарзында yazылған шеріні оқуғаны әркезіні көзінде тебесім доғырды. Ризаға бір адамның қатарасында шен, емексевер ве әлбетті ватанпервер инсан оларақ қалды. Ризаға біздерге ниспеттен тамамıyla başka еді. O kartlarla yaşlar ortasında bir köprü еді Riza'ға. Bilgisi de, hareketi de, özünü tutuşu da o belli bir şekillengen bir Kırım Tatarı еді. Риза Фазыл bizim kitapxanemiz üçün pek böyle bir acayip bir insan edi. Bizge pek yakın insan edi. Pek çok tedbirlerini beraberlikte geçirdik. Bu insan bizim Kırım Tatar edebiyatına pek çok hisse koştu. Ve Riza Fazıl çok kitaplar böyle kaldırdı, yazıp kaldırdı ve tek publicistika ve başka mevzularda değil de güzel şiirler de yazıyordu Riza Fazıl ve gazetada, jurnallarda da çalışıyordu. Июнь айының 3-ден 28-нече Керечінің радио-телевизион көчіже станциясындаки антенна мачта иншатларында тамир ішлері кечірілежек. Малюмат везірлігі берген малюматқа көре 19 иш күні девамында ишлер саба саат 9-дан ақшам 5-ке девам етежек. Эпісі телерадиопрограммалар яйынларында технологик тенефюслер планлаштырыла. Кичик мезунлар файдалы илим оқуф мариф мерkezінде тәрбие алған балалар тәсил алуф курсына екенленділер. Хенді көзде олар талебе олачақлар. Бұл балалар Аллахның 99 адыны ве араб әліпбесіні білейлер. Мерkezінің реберлері ве кенжелер үшін ойын шекілінде мезунлар байрамыны тәшкел еттілер. Бұл мевзунun devamı bizim nevbеттеки левхамызда. Ойынчақлар бала машиналары ве батутлар ястателері башланмаздан evvel бұл балачықлар ади олмаған сияхатқа yol алдылар. Бұл яңы бар адлы мектептен evvel группасына қатнағанлар. Олардан 6-сы мезон. Көзде олар үшін мектеплерде бірінші чаңқы қылажақ. Я буду скучать по садику, любить садик. Выходные в школе буду ждать, ходить в школу, хорошо учиться. Имран Иседа мектепке ашықмай, эсапламаған доғренді араб әліпбесіні де біле, ең esасы қалды. Я уже дошел почти до Корана, но если бы завтра был бы садик, то тогда бы я дошел до Корана. А сейчас, если нет садика, уже начинаются каникулы. Имран бұйышны сентябрде девам етмеге сөз бере дерслерге веслекнен қатнай. 6 яшында о ислам динінің эса шартларындан бұрысыны біле, Иркун өлегеде ораза тута. Я уже привыкаю. С первого раза не получилось, а потом еле-еле начало получаться. Я держу так. Бұйышлер мектептен evvel группасының эсас мақсадыдыр. Ожалар ади балабақча программасына ислам динінің темелерінен берабер кечелер. Программамыз более кеңеш, зорнен бір ел içine сығдырамыз. Керчектенде дерслер үлеге жола, яғни ади бір бақча кабы дегіл, меркез кабы. Ve үлеге farklı faaliyetlerle daha çok oyun şeklinde biz hem güzel dinimizni, hem gündelik dualarını, hem de böyle asıl Müslüman insanın nasıl olmak gerek olğanını öğretmeye tırışamız. Мектептен evvel группа яңы бар деп адлана. Бұтын оқу елі девамында бұл дерслерге 20-ден зияде бала қатнады. Ramazan ayı devamında bizler derslerimizi toxtatmadık. Tam tersine daha çok dini bilgiler vermeye tırıştık. Ve bugünkü bayramımızı bir çeşit Ramazan bayramına kırış olarak kaydetmektemiz. Balacıklar hem Ramazan'ın bitirmesini hem okul yılının bitmesini bağışlanған bir bayramda beraber eğlenecekler, oynanacaklar, öğrengen şeylerini bizlerge nümayiş edecekler. Okuv yılı yekünlengeni sebebinden balar için tatlı sofralar donatıldı. Birisi bakşış elde etti. Mezunlar kubaklarının takdirlendi. Esas bakşış ise Kur'an-ı Kerim kitabı oldu. Fatime Sidametova, Hasan Zivadinov, Millet için.
Ахмежетті Крым деревянное строительство ве Крым мебель интерьер адлы регионара сергесі açıldı. Бермейданда ағач işletilівінің чешетлері ратланмақ үшін мебель интерьер эшялары эксклюзив шейлер хапы пенжере ве мердвенлер тақдим етілді. Açılу тедбірінде мұхберіміз Султан Еси Такаева болынды. Это единственный в мире теплый пол, который ремонтируется, не вскрывая стяжки, паркета, ламината. Енді евні котелсыз вен насоссыз қыздырмаға мүмкін. Электрик су sıcak табан бізім дәверімізде ноу-хау сайыла. Бұл системада ади су дегілде антифриз қолланыла. Существует вот такая коробочка. Здесь ревизионный вход. Можно жидкость залить, поменять. Можно там через 15-20 лет и провода поменять. Не надо вскрывать пол. Срок службы более 50 лет. За счет чего происходит? Эта вещь нагревает всю трубу, она по всей трубе расположена. Здесь стоит декомпенсатор, который трубу не дает ни расширять, ни сужать. Новосибирск шайранден келген Сергей Штракчысы ангара седірінден япыштырылған ағач қайрағыны тақдим еті. Оның ярдымынен евлер, амамлар, камерелер ве асмалар құрула. Құручылықның уникаль технологиясы ағачлардың вертикаль шекілде япыштырылмасыдыр. Для Крыма достаточно 4 ламелей 168 на 188. Так как у вас климат, дом построить, так как у вас климат потеплее, склеивается он на финский ПВА клей первой высшей степени экологической чистоты. Сергеде Түркиеден келген мусафирлерді иштирак ете. Олар полипропилен мақсулатында тақдим етелер. Борулар ве фитингілер сувық ве sıcak сувнен темен етілівінде бұндан да ғары канализация ве қыздыру системаларында қоланыла. Наша продукция экологически чистая. Она срок эксплуатации не менее 50 лет на всех материалах, на всех трубах. Это отражено. Ни один производитель в мире такое не отражает и такое не заявляет. Дизайнерлердің мирақлы қарарлары ве парлақ услуплері. Ве бутек маса, комод ве долаплар дегіл, бу эм ятақлар, диварлар ве креслалардыр. Ратланув üçün мебельні Мари Эл Джумхуриетінің фабрикасы тақдим ете. Олар өз ішінде тек экологик жейтін теміз мақсулатыны ішлетелер. Из сосны, с натурального дерева. Это детские кровати, это кухни, это столы. Уложиться дешево и качественно – это сложно. Вот мы считаем, что мы пытаемся держаться в этом направлении. Сергеде өз мақсулатыны Русияның 18 шәрінден 60-тан зияде шirket тақдим етті. О иының біріне қадар девам етежек. Оны істеген адам зиярет ете біле. Кіріш бедава. Серга Ахмедет шәрінің набережная соқағы 75Б адресі бойынша ерлеші. Султанес Такаева, Эльдар Заитов, Миллет Ичун. Жанкой районының қалай көйінде Байрам Бейтула Умеров өз доған күніні қайдетті. О 90 яшыны толдырды. Юбилярны біздің телевизион тақымымызды қайырлады. Gel Medinem, kere kardeşim, gözlerinden öpeyim. Қартбаба башқа халқерларыны да біле ве ерлай бөлетіп байрам мойты яратыла. Uzun ömür сыры суали бергенде көле. Ne yapmak? Herkesi raznuga yaşayır. İngpek nervalanmayacaksın, İngpek. İşten korkmak gerek mi? Çalışmak gerek. Vaktinde aşamak gerek. Yatmak gerek. Herkesin razını, organizma razını. Да яқында о көйнің мерkezine аяқмашнанин қатна еді. Шымды оның тақаты ажжа, ама bu ал бостанда çalışmaға кедер етмей, мұнда әр шей sıranин. Ya, мұнда evet abana, bu pomidor neme soyu. Fide? Fide, Volga. O летное, раннее, абылар biber. Бейтула Умеров 1929 сенесі Балақлаваға яқын керде Айтодыр көйінде дүнияға келе. О вақыт яш оғлан жен кіштерекчісі олды. О атта бір хач фашисны атып өлдірді. Қырым азат етілген сон есе бүтін Қырым татар миллетінен берабер Бейтула аға сүргін етілді. Сүрен Демирел станциясындан о Уралға Марийская СССРіне түше. Анда о 12 ел девамында дағда чалыша вақыт кечкен сон Умеровлар Өзбекистанға көчіп кеттілер. Анда мен стройкада çalıştım. No başlısı ne составитель çalıştım. Demir yolda manevra yaptım. Zavutlar içine. Stansiya çıkaydı. Manevra yapar.
Ватандан узақ ерлерде уасрет чекейді. Қырымға яқынжы олмақ үшін 70 сенелері Бейтула аға Өмір Архадашы Шазияптенен берабер Краснодар живарына көчелер. Анапский. Анда сразу его, сразу yazıldım. 15 yıl anda dedim. Anda kuruş çalıştım bir yıl evime format etmeye. Son Moskovski MVD Militsa Nesnekin Domod'un sanatoriyasına. Anda 12 yıl çalıştım. Kaçıgar oldum. Енді 20 yıldan зәйді Бейтула Хардбаба ана топрағымызда яшай. Оның бір қызы 4 тұрыны вет 9 тұрындан тұрыны бар. Бүгін оны ярамадының чешет көшелерінден қайырлайлар. Харбаба, мен бүгін сізге ойын бағышладым. Сізге саулық селемет тілеймін, ұзақ өмірлер. Сіз үшін пек гурулалам. Сіз мені ең севімлі Харбабам. Sağ ol, Allah sağlığını, Allah ömrün uzak etsin. Севімлі Харбабаны самими хайырлавлар, тілеклер, татлы зияфетлер, бақшышлар ве бұйық әйелеви бақнен саралар. Sağlık da ne gerek babama? Sağlık. O bütün zenginlik bana, mabetlik, bala şakanan, soy sopundan, telefonla звонить это mabet sorayım. olsa, ara in Сесан всем уже сесан эмблем. Какое у него настроение, какое здоровье. Уже куванам. Лафия темас ма. И анекдот та бір-бірімізден лафия темас уже мен баштаба звонить темас, он успокаивается. Бейтула Умеров өз тұрынлары үшін бұйық ғұрурдыр, келінлер үшін туфған инсан, торындан торынлары үшін есе Қырым татар халқының ақықы тарихыдыр. Я не знаю, ни раз не видел, чтобы он в больнице был. Он такой у нас, да, шкурала. Хоть он сам хорохорится, говорит, что только кушать надо. Нет, он всю жизнь всегда тяжко работал, всегда. Поэтому побольше ему такого же энтузиазма жизненного, здоровья. Я в этой семье 23 года, я невеста. Но для меня Харбашка – это как родной мой Харбашка. Мы его все любим, уважаем, помогаем, чем можем, поддерживаем. И он всегда нам тоже примером служит. Это единственный у нас Харбашка, долгожитель. Вот. Алла саулығын версін. И чтобы мы еще вот так вот долго наблюдали и радовались. Он нас, чтобы настолько радовал. Надеюсь, на столетие вас тоже позовем к Сметолса. Біздің телеканалымыз қайырлавларға қошула Бейтула Харбабаға юзге кермеге тілейміз. Бізді енді бұл байрамға давет еттілер. София Шукурова, Герай Абдулаев, Миллет үшін. Майысының 31-де саба сат 9-дан 16-ға кезлерде бедава әдлеви ярдым күні кечежек. Тішкелечілер Қырым Жүмхуриеті Везірлер Шурасының азалары Тедбір Пушкин адыны ташыған меркези кітапхане бинасында кезлер шайыры Анна Ахматова соқағы 23-ші F адресі бойынша кечежек. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалынан айырылманыз, қайырлы ақшамлар.